son excellence Moïse Katumbi, le monsieur Chairman azali unaluria ku inchi yake ya hivi tunamiomba kabisa mkuwe mingi juu yake tujue kini anatuletea na yeye tunajua kama anakuwa kutengeneza muinchi ya ile alikuwa nayo. Mnajua alifanya mingi sana province yetu ya Katanga, ba province presque yote batu walikuwa pale jua buzuri bwake, na leo tunajua kama asilurie tu kama analuria kuikala anakuwa afanye maaktivite nyingine ile itasadia le peuple congolais. Mokile koti matata donc presse koti matata balobi 2019 Mambasika abe mission sika cameraman ya sika ba chroniqueur ya sika 2019